Union Minister of State Home Affairs Kishan Reddy ngasi numit nini gi khongchata Imphal da thunglakre Naga solution gi matang da pawmi singna hangba wahang gi pawkhum piu yakhidre. Naga peace talks ki warushin lakpada Manipur amadi Manipuri singi interest sokpa yaroi haina Manipur Congress Committee MPCC gi maikaidagi amuhana makhoi gi oiba firep khanghalakle. Indo-Naga peace talk ki waroi sinna Manipur gi apunbagi saktam da akaiba yauraklabadi thengnanaba Manipur gi loop sing punsinduna Coordinating Committee on Manipur Integrity Kokomi Kauba Committee ama semkre. Indo-Naga peace talk ki waroi selgi matam yokselakpaga loinana pamdaba thokdok thoktanaba Nagaland gi Chief Secretary na State adugi DC amadi Administrative Officer sing office tagi hendoktanaba yathang tawkre. Leibasida ahan boina Manipur da class 3 gi environment studies ki lairik po comic book oina Education Minister T.H. Radhe Shyamna launch tawkre. FCI gi godown da thabak suriba sinmi singi khutsumal hengatpiyo haiduna wakatba lakpada Deputy General Manager Arna Nongmai Kapkre nupi khongjangloi ama sokle. Amasung umanglai haraubugi matangda chahi asigi mera mifam pangthokre umanglai haraubada ahoba sound system sing sizinabagi chatnabi thadopiyo haina maidingulai semba sana jawbana phongdorakle. Mema khurumzari adom ningbiri bas impact news ni ai khangenmam thoin henbi hawje pungja sipawbugi maruiba pausing yam de pizari Indo-Naga peace talk ki aroiba tangkak yorakpaga iroinana lamdam asida leiriba miyamda langtaknaba ama poknaringai cheraga sida Union Minister of State Home Affairs Kishan Reddy ngasi numit nini gi khongchata Imphal da thunglakre. Union Minister of State asina Indo-Naga peace talk ki matangda karimata hayu haiba yakhidre. State asida ahanba mahaki khongchata si BJP Manipur State Unit ki workers singa unaba lakpani haina pawmi singda phongdokhi. Ngasi nungthil Union Minister Kishan Reddy na Imphal International Airport ta thunglabada Agriculture Minister V Hankhalian Rajya Sabha gi MP su oiriba BJP Manipur gi President KSS Bhavananda Loinana Manipur Legislative Assembly gi Deputy Speaker amadi MLA kayana taramna okhe. Pawmi singna hauzik India government amadi NSCN IM anigi marakta santigi wari sanariba asigi matangda hangba wahangda Union Minister of State asana pawkhom amata piu haiba yakhide. Mahaki khongchara se party workers singa unaba lakpani karigumba miyam da haiba yabo wafam laklagadi haige haina khumkhe. Nakalamuram the Union Minister of State asigi numit nini gi khongchat asigi saruk oina ngasi mahak amadi Chief Minister Nongthombam Birena Punna Chair Loba General Security Review Meeting ama Bauprada laiba CM Secretariat ta saruk yagani loinana Manipur gi Governor Dr. Nazma Heptulaga Raj Bhavan da unagani. Hayang October gi tang kunithoi the Union Minister asana Mantri Pukri da laiba IGAR South Headquarter da chatkani loinana Sainik Sammelan saruk yabaga loinana Assam Rifles ki personal singa unagani. Union Minister asana ICP More da chetuna mafam aduda laiba official singa unagani. As a Minister of State Home Affairs, I am visiting first time Manipur. I am going to meet my party cadre and the government officials. I want to assess administration. Just as a member of Union Minister, I am visiting the Manipur. I am first time minister and first time I am visiting Manipur. Tomorrow I am here. Anything if is there, I will definitely speak to with you. अभी कुछ नहीं बोला हूँ मैं थोड़ा मणिपुर देखने दो आप लोगों से मिलने दो थोड़ा. Naga peace talks ki warushin lakpada Manipur amadi Manipuri singi interest sokpa yaroi haina Manipur Congress Committee MPCC ki maikidagi amuhana makhoi gi oiba firep khanghalakli. Loinana framework agreement ta karigumba Manipur amadi miyam gi interest sokpa yaba yauram labadi madugi daita center amadi state government na pugadabani haina su phongdorakli.
इम्फाल की कांग्रेस भवन द पाउमी सिंगा उनबदा हानगी डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर सु एरंबा एमपीसीसी की प्रेसिडेंट गाय खांगम न फोंदोरकपदा इंडो नागा पीस टॉक की वारुशन चटलिबा था सिगी मनुंग द लोइशिलगनी हाइना इंटरलोक्यूटर आरएन रवि न फोंदोकिबा असना स्टेट असगी मियाम द मी पाइबा अमदी नुंगनांगबा फावहले मरमदुना पीस टॉक असगी वारुशना मणिपुर अमदी मियाम की इंटरेस्ट अकाइबा पिरकपा तारगदी मणिपुर कन्ननबगिदमक लेंगाक पाइबदा यावरिबा एमएलए सिंगना पार्टी दगी रिजाइन तौबंगमगनी हाइबगी फिरेप फावबा लेफनिंगी हाइना फोंदोरखे लोइनना नागा पीस टॉक असगी वारुशनगा मरी लेनना खन्ना नैनबा मिफम अमा चीफ मिनिस्टर न कौरिबा ऑल पॉलिटिकल पार्टी की मिफम दसु एमपीसीसी की मिहुट सिंह यावगनी हाइना मखाताना फोंदोरखे बीजेपी ने हाईरी बीजेपी की वांगलोई मयामना इंक्लूडिंग ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर श्री बीरेन मसामंग हाईरी बा फ्रेमवर्क एग्रीमेंट्स इंप्लीमेंट तौबा कांदा मणिपुर दा सोकनिंगाई लेते मी पाइनिंगाई लेते सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल सु अखोई सोकनिंगाई लेते अदो तोंगान बा क्लोज अमा हापगा प्रोटेक्टिव प्रोविजन अमा हापकनी हाइबसे हाईरी अदुबु होजिक्ति एग्रीमेंट अदुगी मनुंगी ओइबा पोटलम दुदि कोइ उबा फंगदरी अदुबु अप्रहेंशन याम साउंड लेरे इंप्लीमेंट तौबा कांदा मणिपुर अमदि मणिपुरी की इंटरेस्ट सोकपा याबगी एलिमेंट्स लेरे हाइबसे सिंगनेबसे पोइसि खन ngangai pasaw kanang lauri basi ate nate manipur प्रजा की इंटरेस्ट दायित्व लेबा हाइता हाइजबा तारे पॉलिटिकल पार्टी अमा ओइना ngang थोकपा इथौदा पांगथोक कांग्रेस भवन द पांगथोकिबा पाउमी सिंगा उनबा अदुदा सरुक याखिबा हानगी चीफ मिनिस्टर सु ओइरंबा सीएलपी की लीडर ओक्रम इबोबिना फोंदोरकपदा नागा पीस टॉक्स की वारुशिना मणिपुर की इंटरेस्ट अकाइबा पिरकपा यारोय हाइना मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमिटीना हानदगी हौना असेटपा खोंगफम लेपतुना लाखले खोंगफम अदु ngasi fawba hongba leitri warution asina ing tappa tangdu leitaba purakadaba oirabadi taramna oi अदुबु मणिपुर अमदि मियाम की इंटरेस्ट सोकपदि यारोय हाइबा कांग्रेस की फिरेप होंगदरी हाइखि NSN IM की प्रॉब्लम ओइरो और एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन लेरिबा मयाम सिंगसी इशू सिंगसे मसी वंस फॉर ऑल पीसफुली मसी सॉल्व तौबा हाइबसी अखोय मयाम पुनमकिसु अपामबनी अदु मसी थबक ओइना ओनथोरकपा मतमदा वंस फॉर ऑल permanent oiba lasting solution ama worknunaba hotnabada akhoi hanadagi su hauna manipur gi maruina manipur gi praja singna langtakna bise manipur gi apunba territory si masi disintegrate tawgadra jiwjiki nantana kona torokpa yaba haiba tare adugumba provision adugumba condition yauna implement torokadra hai Manipur State Council, Communist Party of India na sinduna Imphal East, Bisnupur amasung Kakching District ke tongan-tongan ba mafam marida miyam gi protest khongjang changsinduna framework agreement amasung Citizenship Amendment Bill yaning da ba phongdokre haina CPI Manipur State Council na thadorok cherolamada khanghalakli Indo-Naga Peace Talk की वारिसिल लाकपदा मणिपुर की अपुनब सक्तम दा अकाइबा यावरक्लबदी थेंगननबा मणिपुर की लूप सिंह अमुको CCSK हेरिकॉन लिपुल अमदी UCM पुनसिंदुना कोऑर्डिनेटिंग कमिटी ऑन मणिपुर इंटीग्रिटी कोकोमी कौबा कमिटी अमा सेमख्रे हयेंगदगी हौना मणिपुर की मफम कयाद खोंजंग चंगसिलगनी हाइना कमिटी असिगे नौना कोऑर्डिनेटर ओइना खनख्रबा UCM प्रेसिडेंट सुनील करामना लाउथोख्रे हिरमसगी मतंग दंगा सिनुमिदांग न्यू चेकोन दलेबा CCSK की ऑफिस टपांगथोकपा पाउमी सिंग उनबा अमदा सुनील करामना मखाताना हाई थासिगी कुंट्रा माथोइदा वारोइसिल पुरक्लबा याय हाइना थाजनरिबा इंडो नागा पीस टॉक असिगी वारोइसिल लाकपा मतमदा मणिपुर की अपुनबा सक्तमदा अकाइबा लाकद्रा हाइबगी मिपाइबा असि नोंगमगी हेगलक्ले मरुइना इंडिया की प्राइम मिनिस्टर ना चथरिबा पीस टॉक असिगी वारोइसिल लाकपदा स्टेक होल्डर सिंह तानारमगनी हाइना थाजबा पीख्रबसु ngasi फावबदा मणिपुर लेंगाक यावना स्टेक होल्डर अमतदा वारी साबा लेत्रे मरमसना हौजग ओइरक्लिबा फिबम असदा मणिपुर की मियामना तुमिना लेथोकपा मतम ओइद्रे हयेंगदगी हौदुना कमिटी असना चंगसनगदौरिबा खोंजंग असदा मणिपुर की मियामना सरुक्याबियो लोइनना कमिटी असना अथुबा मतमदा इंडिया के प्राइम मिनिस्टर अमदी होम मिनिस्टर द मेमोरेंडम अममम थादुना मणिपुर मियाम की ओइबा स्टैंड अदु खंगहलगनी हाइखि फ्रेमवर्क एग्रीमेंट सिदा याउरिबा कंटेंट दो मधु करी करी नो पुथोकपिरो अदुगा मणिपुर की स्टेक होल्डर द तानरछि अदु तानरकांदा मधुदा याउरिबसे सबमिशन ओमिशन तौमिनरकांदा मणिपुर की अपुनबगी पीस ओइबा सोल्यूशन अमा ओइबा याबा लंबे लमसु
ꯌꯥꯅꯅꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯄꯤꯜꯗꯨꯃ ꯊꯝꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯅ ꯑꯦꯂꯔꯠ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯥꯡ 38ꯗ ꯏꯟꯅꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯃꯦꯟ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯐꯣꯜꯁꯦ ꯃꯁꯤꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁ ꯁꯣꯛꯂꯛꯄ ꯍꯦꯛ ꯌꯥꯎꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯖꯔꯤꯕ ꯀꯣꯀꯣꯃꯤꯅ ꯍꯦꯛ ꯂꯥꯎꯊꯣꯔꯛꯄ ꯃꯤꯀꯨꯞꯇ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯃꯤꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯦꯂꯔꯠ ꯑꯣꯏꯕꯤꯅꯕ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯖꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯤꯁ ꯇꯣꯛ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯂꯩꯖꯔꯤꯕ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯦꯟꯁꯟ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯈꯔ ꯐꯥꯎꯖꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯣꯛꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯤ India Lengak amasung NSCN IM anigi marakta chathariba santigi wari asigi warushan numit tarani khaktangai silaklaba fawbada center na karigumba wafam amata Manipur Lengak amasung miyam da khanghalakpa leitrabanina Manipur Lengak nasu thoglak-tuna miyam ga punna leptuna India Lengak ki mayokta leminaba matam oire haiba wafam UCM na thamlakli India Lengak amasung NSCN IM anigi marakta chathariba santigi wari asigi warushan asigi matangda oirakliba fibam asiga mari leinana UCM na sinduna ngasi Keshampat Leimazam Lekai Community Hold Up Peace Talk between Government of India and NSCN IM haiba hiramda pangthokiba emergency public meeting amada UCM gi General Secretary Khuraizam Athaubana hai ngasigi meeting asi NSCN IM gi chathariba santigi wari asigi warushan numit tarani gi manung da lakpa yaba phibam asana maram oiraga UCM na Manipuri miyam ga changsilakpa khongjang gi makha tarakpa khongjang ni Hauze fawbada NSCN IM gi santigi wari asigi warushin gi matangda India Lengak amasung interlocutor oiriba RN Rabi gi maikaidagi Manipur miyam amasung Lengak ta karigumba wafam amata khanghalakpa leitri asigumba phibam asina Manipur kaiba yaba phibam da warushin pi khigadra haibagi chingnaba lei Haukiba chahi lisingani tara taret ki December 23 da UCM na state asigi CSO Singapunduna lebak asigi Prime Minister ga unabada Manipur miyam da tanaram dana warushin purakloi warushin pidringai da tanaram gani haina hairakpa leikrabani Tongan ba source singdagi phangba pawgi matungina state asida Naga singi oiba autonomous Naga Council semba Article 371A Nagaland khaktanatana Manipur gi Naga taba mafam singdasu jatna hanba Pan Naga cultural body semgani haiba wafam tare Masi yaroi haina kayarak hanak India Lengakta khanghanba leikrabani haiki Manipur miyamda akhoi mangjongna hana tanaramdana final settlement ase akhoi puroi madu puroktinge da soidana akhoi tanaramgani aise India gi prime minister ni aina haibase thajau haibase hairakibani numit tarani khakdang hairaba sio afawda tanaraktrabani akhoi makha tanarakani haibagi thajabase khoi da leite Manipur government asina ngasi phawba makhoi khangde India government gi side kaimta hairakpa leite haiba leitaragadi Manipur government thokbirakpa changi MLA sing thokbirakpa changi Manipur miyamna changjan gadorbi ihawsida makhoi si yawshalakanda akhoi punna changjan minarakanda assembly da Manipur miyam gi warep lobiraga India government aroi boina warning ama pirakanda siguma posing ase torokpa yaroi Manipur miyam na masi yade masi tobirakanu ana khoi hairamaga adui matung tarakpada moina namfuda tawragadi pullakan chap chana leba ki lanama thengnabada khoi maipakani habase achitba thajaba tham Nagaland gi Chief Secretary na state adugi DC Singh amadi Administrative Officer Singh masa-masagi Administrative Office Singh dagi hentoktana leinanaba yathang tawthakre State adugi Chief Secretary na lokhalakliba khongthang asi India Government amasung NSCN IM anigi marakta chathariba peace talk ki aroiba khutyek pinabagi matam yausalakpana state aduda thokaningdaba thokdok tholaktanaba cheksel thorangi thabak paikhatnabani haire Impact News na fangba pauda DC Singh amadi Administrative Officer Singh masa-masagi Administrative Office Singh dagi hentoktanaba yathang pibata natana state adugi suti lokiba DC amadi Administrative Officer Singh mathauda halaknaba kokhatkre haire State adugi Chief Secretary na thokpa yathangi matungina DC amadi Administrative Officer Singh makhataba yathang thoktriba fawba masa-masagi office ta leigadabani Officer Singh asana yamna luba emergency gi case ta suti lobasu Chief Secretary gi ayaba hana logadabani hairi India gi ahad boina Manipur da class 3 gi environment studies gi lairik bu comic book oina Education Minister T.H. Radheshyam na launch tawkre Samagra Shiksha Manipur na sindra bauprada leiba office asigi Conference hall da pangthokiba lyric launch tawbugi thoramaduda Education SCERT BOSEM JTO singi official sing amadi school kayagi oza singna saruk yake thoramaduga mari leinana Education Minister T.H. Radheshyam na phongdokibada pikliba angang singbo araiba mongda mahima sing tamhananabagi pandamda
ngasi jangyeng oina ahanba puthokliba comic lairik asina achauba kanaba ama piba ngamlagani karigumba hariba lairik asana mai paklabadi makha tanasu tongan ba subject singbu comic oina namduna puthokani haiki thoramadda saruk yakiba education s ki director th kiran kumar na makha tana haikibada ngasi puthokliba lairik asi ahan boina khangkatlaba school kharada tamhanba hogani hariba school sing asida comic lairik asi tambidringai mamangda exam ama hana logani aduga comic lairik asi sizinaraba matungda atopa exam ama loduna lairik asigi kanaba adu jangyeng tawgadabani haiki level lu yeng we one impact of the textbook comic sikra main togen na ma adu pai dringai da moina hiram level lu ga same content same standard pura amuk madu comic tu tamhala yeng ma kana improvement la ga ri si impact si phai hai ga dam na madu ho tang honest way sincere way to biro oza oiriba education department le official le koi se we have to learn to do the same thing in a different way Nambol gi P Ibomcha Children Nursing Junior High School gi unapproved oja amana school management committee gi mayokta chief minister gi miyam gi numitta wakat lubadagi committee na school asigi unapproved oja taru suspend tawramle thawang asi mahiroi luf desam na paumi kangbu amaga luinana luf asina chatharakpa school yengsin khongchat ki saruk ama oina ngasi school asida chatpada thengna rakhibane khongchat aduda classroom anida class 1 dagi 8 fauba पुनः लाइरिक तमलंब थेंगनखे लोइनना मिड डे मील की चाक थोंगननबा चफु अदुदा हलना पिरिक पिरिक सौदुना लेरंब थेंगनरखे हिरमसिगी मतंगदा स्कूल असिगी हेडमिस्ट्रेस इन चार्ज आरके सना जाउबिना फुंगदोरपदा स्कूल असि अप्रूव ओजा अहुम अमदी अनअप्रूव ओजा तरुक लेदुना क्लास 1 दगी 8 फाउब लेबा एडेड स्कूल असिदा माहिरोय निफुमाथोय लेरमी अदुबु अनअप्रूव ओजा तरुक कमिटी की वारेप की मायोक्ता चीफ मिनिस्टर दा वाकत लुबदगी कमिटी ना सस्पेंड तौखरे हायरखे खोंगचत अदुगा मरी लेनना देसाम की वाइस प्रेसिडेंट वाई याइफबना पाउमी सिंह दा फोंदोरखिबदा मणिपुर लेंगांगना मणिपुर की महिलोइशंग सिंहदा अखनब मिटियंग चंगले हाइना फोंदोक चरबसु थबक ओइनदी ओंथोक पंगमद्रे मसिगी मयेक लारब खुदम अमो ओइना चीफ मिनिस्टर दा वाकत लुबा ओजा तरुकपो मरम चातना थबकतगी सस्पेंड तौबदा तुमिना लेसिलिबा असने लोइनना स्कूल असिदा मिड डे मील की चाक थोंगनब चफुदा हलना सौरंबा असिसु लुब असना हकजिना लवी थोंग असि लेंगा की मरी लेनबसिंगना मिटिंग चंगबियो हाइखि CM gi myang gi numita ma sumna hairu male ma je senior most teacher na tena lo bidre na hairu bjani ado akoi di senior most teacher ne ha ba se dum thai ba ane problem na to tar ga di noi noi na yawrong gani ha jana suspend loi thambane ba tai taseng gi manal ding thai tawri ba mi saktu khatang ne ba ko ngasi gi lairami be school na si u ba dai khoi je yamna ninghan na ba yamna ning ba kai ba school na si da satra puthok ba gi mahutta satra sing si phajal laga satra sing si bu demoralize to bu gumba sogum ba gi mong je urak pa ji dai de samna yamna thamoi songna nungai je de maramadu na mai लेनबो अथॉरिटी ना अथु मतमदा हाइरबे स्कूल सिमे yang jangbiduna manipur gi ola iba honga iba sanasida siga tanana thamnabi damka de sangi ma kedegi hai कांचीपुर लेबा कैथोलिक स्कूल की सस्पेंड थमलिबा ओजा सनसम बसंत बु नुमित हुमनी की मनुंग द सस्पेंड ऑर्डर कक्तुना थबकता हंजिल हंद्रबदी स्कूल असि थिंगजिलगनी हाइना कंगलै पाक कनबलुप KKL की माइकैदगी थमलकले पाउना बाजार की जुपिटर याम्बियम सेंटर दंगसी पाउमी सिंग उनबदा KKL की सेक्रेटरी जनरल ngamkhai lakpa luwang na phongdorapda Catholic School Kanchipur gi principal Father Sony Thomas ka school asigi staff nupi amaga mathong huktaba mari leinarambadagi Sony Thomas haiba father asi principal oibadagi lokthokre adubu Sony Thomas ka aronba mari leinaram liba nupi aduna Sony Thomas ka mari leinade haina media da phongdorapda natana Manipur Women Commission da hiram asiga mari sunglai leinadaba school asigi oza sanasam basanta amadi KKL gi secretary general ani gi mathakta kesama thangalakhi masina maram oiraga oza sanasam basanta asi suspend thambikhi madugi matungda women commission na mari leinaba singda wahang pawhang tawraba matungda case adu chatnaba yade haina lepkibaga loinana oza sanasam basanta mara leite amasung mahaki suspension adu hanjinnaba raitaki अदुबु हौजिक फाउबा महाकपु थबकदगी हंजिल हंदना थमलिबा असि करी मरम लैबनो हाइनसु फोंदोरखे
लेरिबा इशू असि मरा लेरे खंगना खंगना सोनी थॉमस लौथोखरे अदु बुक मोइना केस लोइसनदना तौरिबसिगी मरमदी अखोइना चिंगनजबदा मसी सुनम ससन तौबा अरानबा सिंग असि कुपसिनबो होदबगी अदुमबा अमखक अखोइना उबो फंगी ngasiदगिना 3 days की मनुंगदा आर्कबिशप हाउस अमदी कैथोलिक एजुकेशनल सोसाइटी ना सिगी केस असिबु याम थुना लोइसनदना ओजा बसंत असि मागी मनिपुर वुमेन्स कमीशन पीरिबा रिपोर्ट अबदी मागी मोई इंटरनल इंक्वायरी कमिटी कनोसि पुथोबा मतुंगदा मासी याम थुना सस्पेंशन कथलगा रीइंस्टेट तौद्रगदी स्कूल असि अखोइना शट डाउन तौ स्टैंडर्ड रॉबर्ट हायर सेकेंडरी स्कूल की महिरोई नुपी मचा अमा लेखिदबगी मतंगदा चेनरंबा याई हाइदुना फादुना जुडिशियल कस्टडी दा लेरिबा स्कूल असिगी फाउंडर पीएच लंधोनी अमसंग स्टाफ की बेल हियरिंग ngasi मणिपुर हाई कोर्ट ता चथखरे कोर्ट की जज मुरलीधरन हियरिंग असि मखा ताना लाखलिबा था सिगी तांग कुनहुमदोइदा खननबा मतम लेपखरे ngasi हाई कोर्ट ता बेल हियरिंग चथरिंगैदा पामदबा थौदोक थोक्तनबा मणिपुर पुलिस की पर्सनल सिंगना अकनबा मोंगदा ngaksenki लोइनाना मिसी असिगी मायोक्ता सेमखिबा जेएससी ना हाई कोर्ट ता चंगननबा होनकी नाकलमरमदा स्कूल असिगी फाउंडर की मचानुपा पीएच रॉबिन्सन अमसंग वार्डन की बेल हियरिंग सु उरिपोक्ता लेबा चेराप कोर्ट ता चथखि बेल की हियरिंग चथरिंगैदा पामदबा थौदोक थोक्तनबा इम्फाल वेस्ट की पुलिस की अहेनबा टीम लाक्तुना चेराप कोर्ट की अकोइबदा ngaksenki कोर्ट असनसु पीएच रॉबिन्सन की बेल था असिगी तांग कुनमंगादा मखाताना खननबा मतम लेपखिबगा लोइनाना वार्डन की बेल रिजेक्ट तौखरे फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की गोडाउन द चेंग थांगबगी थबक सूरिबा सिनमी सिंगी खुदसुमल हेंगतपियु सिनमी की अवाबा खंगदबा कॉन्ट्रैक्टर चैराकपियु हाइदना वाकटपा लाकपदा डेप्यूटी जनरल मैनेजर आर ना नोंगमै कापख्रे नुपी खोंजंगलोई अमा मराइबक्ता सोखरे थौदोगसी ngasi nungthil pung 3:15 ताबदा ऑल असेंबली की कॉम्प्लेक्स का ताइनाना लेरिबा फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया रीजनल ऑफिस मणिपुर दा थोखिबने नोंगमै कापगी थौदोगसिदा चिनरिबा डेप्यूटी जनरल मैनेजर आर अदुगी ममिंग डॉक्टर एस जेम्स कवी मंगोंदगी सिटी पुलिस ना लाइसेंस नोंगमै अमगा मरु मरीगा फंगबंगमख्रे हाइरि लोइनाना डेप्यूटी जनरल मैनेजर की ऑफिस मनुंगदा नोंगमै कापथोखिबगी मखुल्लै अदुबु कापथोखिबा नोंगमै अदुगी तोकनिंगदी फंगबंगमखिदे हाइना पुलिस के माइकैदगी फोंदोरखले थौदोअसिदा सोक्लबी नुपी अदुना इम्फाल वेस्ट के सामुशंग लाइरेंबी लेरक्तगी हिजम कविता चही कुंट्रा अपोक्पा हिजम निरेलने महाकी येत थंगबा लाइबक्ता अथौबो पोटसक अमना खेतखिबगी दाखफम लै अदुबु दाखफम अदु निंगाई संगदानरकपदा डेप्यूटी जनरल मैनेजर आर असना नोंगमै सतोक्तुना कापदा खेतखिबनी हाइना नुपी असना मराल सिरखले अमरमदा थौदोगसगी मतंगदा इंपैक्ट न्यूज न चंगसिलबदा सिनमी सिंगी इमुंग मनुंगी मियोय सिंग रीजनल ऑफिस असिदा लाक्तुना डेप्यूटी जनरल मैनेजर आर उननबा महाकी ऑफिस की कादा चंखे नुपी खरना ऑफिस मखादा ngairaga leinaki tanja aduda ningai sangdanarактuna phajadaba wahai wata sizinnabaga loinana nongmai makhol tarakpadagi nupi singna irang hauki पाव अदु ताबदगी सिटी पुलिस लाक्तुना ऑफिस की चंगफम की थोंगलोन सिंदुना थमखे नुपी सिंह अदुना लाव खोंगदुना इहो सागलकपदगी अहेनब पुलिस पर्सनल सिंह लाक्लबतुंगदा इरांग नेमथखि नोंमै हौजिता कापक तंगाई आई सासे कमायना नॉर्मल तादे नोइजु खंगदे मयाम आई मोइना कनोगी प्रूफ तो मुथखिने पाखली मागी ऑफिस चला कांदा मागी फमम दुगी मथक रोमदा नोंमैना हौजि कापगी नोंमै मखुन जाना लैबनी मा आइगोंदा कापके तौबनी मा आइगोंदा कापदो आई थैदोंना इंथोक इनसिन तौगिबदा आगी कोकता कापके तौबदगी सिरगी खेलगा जखिबनी लाइबकी जे हौजिकिदि माइनर ओइना उरमगनी एंगल मचा मतंग सोइरमबा आगी कोक मनुंदा हौजि बुलेट तो लैगनी एफसीआई ना हम लाइथोक पिरकपदगी मोखोगी मागी नुपी लोइना बी ममा सिंग याउरी मचन सिंग याउरी मखो याउरा कांदा 2014 दा सेमगिबा केएफएनपीडी की लेबरर्स की फैमिली कमिटी सिंग की मिहुत सिंग याउरा कांदा मखोना लंबी ताकपि हाइबदगी एना चिंगा कांदा मखोइदो ऑफिस तो तागा लाक्चबनी मफमजिदा लमदमसिगी पुवारीगा अनकपमरी लेनरिबा उमंगलाई हराउबगी मतंगदा उमंगलाई कनबा अपुनबा लुप उकलना सिंदुना चही खुदिंगी पांगथोकपगुम चही असिगी ओइनासु ngasi मेरा मिफम पांगथोखरे कोनुंग ममांगदा लेबा लमयानबा संगलेंदा पांगथोकिबा मिफम असिदा पेना या काइरोल सक्तुना हौदोखि मिफम असिदा मैदिंगु लेसेंबा सना जावबना अथोइबा मिथुंगलेनगी वारोलदा उमंगलाई हराउबदा अहौबा साउंड सिस्टम सिंग सिजिनबगी चटनबी अमा लैरिबसी तोकपा मतम ओइरे हाइखे मरमदी हौजकी मतम असि यामना कॉम्पिटिटिव ओइबना मही मसिंग तमलिबा महिरोय अमदी
asonana chauna apanba piribani. Kanagumba mama mapa kharadi lai harauba matam yorakpada macha singbu mari matagi yumda laihanba phauba yaunare. Maramaduna mafam khuding umang lai harau nariba thogal lupsingna asigumba miyamda akaiba pigadaba sound system sizinaba lepiyu. Loinana lamdam asida leiriba chingmi furup singi fizet lighting sing sizinaraga thogal tawbada akhang hai singa tanabiyu haike. Amaramda Mifam asiga mari lainana chahi asigi khwaidagi phaba amaibi pena asaiba amadi kanglon chumna lai harau khiba laibungda ukalgi maikaidagi mana lanthokuna ikai khumnaba utki. Lai oisunu kana bajaba sanabi oisunu natraga kana gumba magi yam ruba thabone oisunu base mafam matam sanaragra adagi horaiba mirol cinema se yani ngatraba adagi adu masanabi lining do marai saithar kani aduna madu yodringa sigumba ko asoiba miyamna nungdadi loina penadraba ungdopadi he nuai taba lighting adu mase matam le ko teba miyam ko miyamna mase sindongsi manamdi ko lai harau bai base ko identity ni ko identity ojari base ko na masibu yani ngatraba masih sumbai ko na sauningaba natraga masih sum pelak regadi ko identity ni hairasu wado mamai dagi amna ko United Tribals People Organization amadi All Tribal Sandstone Labor Association more anina kokiba matam kaktababan adu lengang na thazaba pirakhibaga loinana ningol chakauba yauna atopa harau kumhaigi yenglaga November 10 fauba komthokre. Ngasi ayuk anganbadagi United Tribal People Organization amadi All Tribal Sandstone Labor Association more anina palildagi more faubagi lambida chatharamba matam kaktababan adu ki matangda Utpo President Thangboy Mate na phungdorakpada Manipur gi Chief Minister ga unadana wari sanabagi appointment ama November gi tang 10 da pirakpaga loinana Manipur da leiriba tongan ba furuf kaya gi harau kumhai singi yenglaga hairiba ban asi matam kharagi oina komthokle haiki. Utpo and Alam, we have suspended our indefinite general strike from 5 p.m. today after receiving an appointment letter from the Minister of Forests. However, if the government could not meet us as fixed by them, we will do the agitation more wider and louder. Anglo-Kuki War na chahi chama subagi commemoration ga mari lena Churachandpur district ki Tuibong block ki manung chana Molnom 5 village ta yungkiba yumbi Thingzabong village ki chief Thong Kholun haukip na luching bitim amana thugai kre ngasi ayuk pung nipan rom taba matamda Thong Kholun haukip na luching laga mioi nipan rom langlaga nungthang amadi yotum sizinaraga thugai khibani hairi Panbayaba mana Tuibong block ki Molnom village machet ki manung channa Molnom 5 village asi haukiba kumja lisingani tara nipan the same khibani hauzik village asida yum kunipan lay yumbi yungliba mafam asina village boundary dani haidi Anglo-Kuki War gi matang da hauzik thokliba wathok asi Manipur lengak na tha asigi kontra fawgi manung da loisinaba amadi state asigi puwari bu lana lamjingba asida chenaba sing masak khangtoktuna logi oiba cherak piyu haina Federation of Haumi na thadrok cherolamada khanghalakli Iodine yauba thum sizinaduna haksel gi fibam Panalaisi haipa pauzilda malemge iodine deficiency disorder de palan pangthokre iodine yaudaba thum chabana thokan balaina makhal kayadagi irai laina ngak thokpa ngamlabasu laina sing asina nakraba myoy sing amuhana phagal hanbada awaba mayok nei haina health and family welfare director Dr K Razona phungdokre Palan Thoramasi National Health Mission Manipur amasung Directorate of Health Services Manipur na punna khutsam naduna lamfield leba Indian Medical Association ki holda pangthokhibane ngasigi thoramadu da athoiba mithunglen gi warol piraduna Dr Razona imung khudingda numit khudinge thum sizinarabasu karamba makhal gi thumno haibadi kananasu nongmata khanjillude iodine gi chang watpa thum sing chabana angang sing gi budhilok sing watpa chaudam thinba soinai hanba goiter cretinism na chingba laina makhal kaya ama pokhali English ngani kontra fawgi manungda malem gi mipum khudingmakta iodine thina yawba thum phanghananaba World Health Organization gi pandam asi phangnanaba honabada aikhoi punna saruk yamina si haike
ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯋꯥꯟꯁ ꯂꯥꯏꯅꯥꯁꯤꯡ ꯑꯁꯦ ꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯀ꯭ꯌꯣꯔ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯊꯣꯛꯇ꯭ꯔꯤꯉꯩ ꯃꯃꯥꯡꯗꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯏꯔꯥꯏ ꯂꯥꯏꯅ ꯄ꯭ꯔꯤꯚꯦꯟ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯂꯥꯏꯅꯥꯅꯦꯕ ꯀꯔꯤꯅꯣꯗ ꯑꯥꯏꯑꯣꯗꯥꯏꯖ ꯁꯣꯜ ꯆꯥꯔꯒ ꯂꯣꯏꯔꯦ ꯏꯁꯝ ꯁꯝꯅ ꯑꯗꯨ ꯋꯥꯟꯁ ꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯏꯟꯀ꯭ꯌꯨꯔꯦꯕꯜ ꯗꯤꯖꯤꯖꯅꯦꯕ ꯃꯈꯜ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯗꯤꯁꯑꯣꯔꯗꯔ ꯃꯈꯜ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯊꯨꯝ ꯆꯥꯔꯤꯅꯦꯅ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯪꯆꯥ ꯆꯥꯕꯁꯨ ꯌꯥꯗꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯥꯏꯑꯣꯗꯤꯟ ꯌꯥꯎꯒꯗꯕꯅꯤ ꯑꯥꯏꯑꯣꯗꯥꯏꯖ ꯑꯣꯏꯕ ꯁꯣꯜ ꯑꯣꯏꯒꯗꯕꯅꯤ ꯑꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯊꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯈꯨꯝ ꯆꯦꯠꯅ ꯈꯨꯝꯖꯤꯟꯒꯗꯕꯅꯤ ꯑꯗ ꯃꯅꯤꯟ ꯆꯠꯍꯜꯂꯣꯏꯗꯕꯅꯤ ꯑꯏꯪꯕ ꯃꯐꯝꯗ ꯊꯝꯒꯗꯕꯅꯤ ꯁꯟꯂꯥꯏꯠꯇ ꯑꯦꯛꯁꯄꯣꯖ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯊꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯣꯏꯔꯝꯗꯥꯏꯗ ꯊꯥꯛꯀꯗꯕ ꯊꯨꯝꯁꯦ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯑꯇꯩ ꯃꯐꯝꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄꯒꯨꯝ ꯊꯧꯕꯥꯜꯗꯁꯨ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯍꯦꯜꯊ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯊꯧꯕꯥꯜꯅ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯒ꯭ꯂꯣꯕal ꯑꯥꯏꯑꯣꯗꯤꯟ ꯗꯤꯁꯑꯣꯔꯗꯔ ꯄ꯭ꯔꯤꯚꯦꯟꯁꯟ ꯗꯦꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯀꯣꯟꯐꯔꯦꯟꯁ ꯍꯣꯜꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯆꯤꯞ ꯃꯦꯗꯤꯀꯦल ꯑꯣꯐꯤꯁꯔ ꯊꯧꯕꯥꯜ ꯗꯣꯛꯇꯔ एन जयंतकुमार ꯊꯧꯕꯥꯜ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤ ꯋꯦꯜꯐꯤꯌꯔ ꯑꯣꯐꯤꯁꯔ ꯗꯣꯛꯇꯔ के.एच. ꯃꯦꯝꯆꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯂꯦꯄ꯭ꯔꯣꯁꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁꯔ ꯗꯣꯛꯇꯔ के.एच. ꯍꯣꯃꯦꯁꯣꯔꯅ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯥꯏꯑꯣꯗꯤꯟ ꯋꯥꯠꯄꯗꯒꯤ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯂꯥꯏꯅꯥ ꯃꯇꯧ ꯀꯔꯝꯅ ꯉꯥꯛꯊꯣꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯔꯤꯁꯣꯔꯁ ꯄꯔꯁꯟꯁꯤꯡꯅ ꯋꯥ ꯉꯥꯡꯈꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯗ आशाꯁꯤꯡꯗ ꯑꯥꯏꯑꯣꯗꯤꯟ ꯇꯦꯕ꯭ꯂꯦꯠ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯥꯏꯑꯣꯗꯤꯟ ꯌꯥꯎꯕ ꯊꯨꯝ ꯌꯦꯟꯊꯣꯛꯈꯤ इम्फाल दिमापुर लंबी तदुबीगी वानी हारिबा मफम असुदा फीट 30-40 रोम सांगबा लंबी ngarangdagi lanba yadana trucksing panduna leiramba adu surface transport hills area drivers welfare union manipur ngasi ayog JCB sizinaduna sembadagi gari lanba hore hari national highway number 2 इम्फाल दिमापुर लंबी तदुबीगी वानी हारिबा मफम असुदा फीट 30-40 रोम सांगबा लंबी असि मरी लेनबा कॉन्ट्रैक्टर सिंगना मतम कयागी ममांगदगी थबक सुदबना मरम ओइरगा हाईवे असिदा चेलिबा ट्रक सिंग मफम असि लांथोकपा याददुना ngarangdagi panduna leirakhibani नेशनल हाईवे नंबर 2 की लंबी असिबु सेमलिबा BITL ना अथुबा मतमदा सेम्बिनबा सरफेस ट्रांसपोर्ट हिल्स एरिया ड्राइवर्स वेलफेयर यूनियन मणिपुर ना पुकनिंग चिंगसिलखले मणिपुर की अचौब कुम्हई अमा ओरिबा निंगोल चाकौब कुम्हई की मांगोइनना एडहॉक सब्स्टिट्यूट ऑफिशिएटिंग कॉन्ट्रैक्ट कैजुअल अमदी मास्टर रोल दे लेरिबा स्टाफ सिंगिसु थागी तोलो पिथोकपिननबा ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस मणिपुर स्टेट कमिटी ना चेरोल अमदा लेंगा की पुकनिंग चिंगसिलखले नाकलमरमदा स्टेट असिगी तोंगान तोंगान बचावक थौरांगी मनुंग चन्ना स्टेट PWD की मखादा कुमजा लिसिंग अनीदगी चलिब चही लिसिंग अनी तरामापन फाउबगी PWD रजिस्टर कॉन्ट्रैक्टर सिंगना सुखिब थबक सिंगी पिथोक्तना लेरिबा बिल सिंग निंगोल चाकौब कुम्हैगी मांगोइनना पिबिनबा ऑल मणिपुर PWD कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन असु मरी लेनबा अथॉरिटी सिंगी पुकनिंग चिंगसिलखले मतंग स्वाइस ब्रेक अमा लौजगे ब्रेक की मतुंगदा नेशनल एप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम बु मियामदा हेना खंगननबगी पांदमदा क्लासिक होटल दा एप्रेंटिसशिप पकवाड़ा पांगथोखिबगी पाव अमदी मणिपुर अमसुंग मालिमगी तोंगान तोंगान बे पावसिंग पुदुना लाक्सगे इंपैक्ट न्यूज मिटिंग तादुना लेबियो मैम अमुकाना तराम नोक्चरे बुलेटिन असगे मखा ताबा पाव मियाम द पिजरी फुरुफ अमगी आइडेंटिटी असि फुरुफ अदुना लेरिबा लमगी पाक चावबा अमदी मिसिंगना लेपकदबा नते फुरुफ अदुगी हैथोय सिंगथोयबा होनबा लेपतबा अमदी हेना खंगनिंगबगी वाखलोल लेबना फुरुप अदुगी आइडेंटिटी ओइगनी हाइना लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर थोक्सोम राधेश्यामना फोंदोक्रे वाफम असे ngasi मणिपुर सोसाइटी फॉर स्किल डेवलपमेंट सिंदुना नेशनल एप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम मियाम द हेना ममुताना खंगहननबगी पांदमदा एप्रेंटिसशिप पखवाड़ा ngasi नॉर्थ एओसी द लेबा क्लासिक होटल द पांगथोखिबा अदुगा मरी लेनना फोंदोखिबने मिनिस्टर थोक्चोम राधेश्याम नाहाइखिबदा अखोय मियोइबा खुनाई असना हेना चाउखटपा हेना फबा पुनसिरोल अमा लेहननबा होटनबदा मरुइना नाहासिंगबु हिरम खुदिंगमक्ता हैथोय सिंगथोयहनबा स्किल लेहनबा दरकार ओइरी अतोपा चाउखटलबा लेबाक सिंगा येंगनबदा इंडिया की अपुनमिसिंगी एवरेज एज असि चही 18 ओइरी यंग इंडिया असिगे नाहासिंगबु एखोइना मतम चाना तोंगान तोंगान लमदा ट्रेनिंग पीबा हैथोय सिंगथोयबा ngamhallabadi matam kharagi matungda malemgi chaukhatpa lebak singi manungda india su ama sungsoi soidana oiragane masida national apprenticeship promotion scheme yamna chauna mateng oigani haina minister thokchom radheshyamna phongdokhi aduna skill da why we are taking a lot of interest
why we are giving a lot of importance, the government of India, government of Manipur is giving a lot of importance to skill development is because we have to become the superpower. Skill है ये मीना लोग power नहीं है लोग खाना तो उसे knowledge के skill के फंगमा power से अदरी है ना लेबा अदरी authority से highest power and the highest authority comes from your knowledge and your skill. If you have the knowledge and skill, nobody is going to be above you. Ngasigi thoram aduga mari lenana Manipur Society for Skill Development gi Mission Director W Malemnganba Chengleina haikibada apprentice asi kanagumba firm amaga apprenticeship training yaunabagi khutyek pinaraba mioi amani. Apprenticeship training haibasi workplace industry amadi firm amada basic amadi practical training gi course adubu khangnai. National Apprenticeship Promotion Scheme gi makada kanagumba firm amadi Thabak Sufam amana miyoi kuntra gi mathakta lairabadi apprenticeship training gi course asi apunba sinmi gi chada 2.5 dagi 15 fauba apprenticeship training mandatory oigadabani. Scheme asigi nunggi oiba wakhaloldi leibag asigi apunba skill workforce asi hauzik leidiba lakh 2.3 dagi lakh 50 fauba kumza lisingani kunda hengathanbani haina mission director asana phongdoki. Employees 30 dagi hen employed over establishments apprenticeship low dia compulsory it's mandatory for them aduga apprenticeship kayam yam low dagi di ahan bada 2.5% tagina 10% fau manung da apprenticeship se moi low dong ne haba now housina laisana minimum the 2.5% low doni or and up to a maximum of 15% of their employees establishment amna chama employee labor establishment amna up to a maximum of 15% 15 fawdi apprenticeship oina lobu yai heba 30 dagi taba establishment se asidadi apprenticeship se compulsion oide ba 30 plus ta Mari Lenaba Minister Singh Namagi Magi Department Kamari Lenaba Thabak Thoram Singh da Hena Pukning Changhal Ningi Haina CAF and PD Minister Karam Shyamna Phongdokre. Wafamasi ngasi Yai School Police Lendaleba Manipur Dramatic Union da Pangtokiba Manipur Theatre Day Palan Thoram da Phongdokibane. Theatre Center Manipur na Sindhuna Pangtokiba Palan Thoram aduga mari lenana Jahi asigi oiba Theatre Center Award su lanthoki. Ngasigi thoram aduda athoiba mithunglen oikiba Minister Karam Shyamna Lamdam asigi theatre gi phida ama malemda kanba ngamlabasu lengak ki maikaidagi ahenba mityeng changbidana leibagum uri. Theatre hairiba phampak kumhai asi khwaidagi atenba matamda miyamda inot piba ngamba phampakni haibada haimanba thokloi. Khunai asigi apafata nainarakpada amadi puwaribu nauhaunana ningsin hanbada theatre na achauba mateng oiri. Phampak kumhai asibu hena chaukhatnaba hotnaba changi amadi lam asida miyam gi thogal toriba miyoi singbu miyam ne ikai khomnaba utminasi haina mahakna phongdokhi. Ngasigi thoramadda manitko gi chairman Y Radheshyam amadi Padmasri awardee nabawari pasu sarukyakhi. Manipur Theatre and Sakai has the Yamsun Reni. The treaty the Manipur Theatre and Karamu the treaty with Akayam Kangin. Hello, Manipur Sarkar is hiding the Kainama media artists in you have never told me. Budget the opposite from the Konigasi, Alan Mofunati, Shumia. Hiangai ginini panba ningol chako bakum haina lakpada chanura lamchinglei kanglei park CLK na thadurpa chero lamada mangjong nana lamdam asigi ningol singi mafam da yaifa pawzel pirakpaga loinana October 18 da ningol chako bagi thoram asi pangthok pinana ba lamdam asigi miyamda apil thorakli Harau kumhai naksilakpaga mari lenana Manipur da saba local gi pothok sing khudol pibagi channabi hugdoknaba amadi local pothok sing promote tawnabagi pandam da pop up soft among us lamfel de leba dweller T da hangtokre. Nomagi oina hangtokiba pop up soft adu dweller T ki founder Elizabeth Yambem na luchingduna Manipur de leba tongan ba local gi pothok kaya puthokliba mioi kaya ga punsilaga
pangthokibani pop up soft aduda chanu foragers for forestic hailai hill wild kaitel express maira nachom na chingba tongan tongan ba lamdam asigi pothok kaya puthokliba store amadi company kaya na saruk yakhe loina na makhal mathel gi oiba tongan tongan ba local gi gift hamper kaya su mafam adudagi leibagi khudong chaba su pikhe local gi pothok pamjaba mioi kaya su mafam aduda laktuna apamba pochai sing lainakhi festive season ki mamang da ko akhoi gi gifting culture si chu leire ko aduga at the same time khoi gi local made ko products si chu hengale aduna si gi matang sida khoi gi local made ko products se khoi gi gift local concept se gift local gi culture se create tawning ba anova platform se maga khoi gi local gi products se gift tawbira kanda ko mateng su yam pangi adugi keno do wakhanron do janhaning ba hai tare aduna adu tawge de khoi myam pullaga chathamina wada ka ta in a way khare na phaba akhoi gi swai da su saba pot myam encourage to boina sumaina pop up shop ama tawje na lakliba ningol chakoba asigi khudong chaba lauraga state asida ladiba potchai yoliba sing potchai gi mamal ka hen hengatuna yonba amadi duplicate potchai yonba tobidana ba human rights defender manipur HRDM na thadrok cherolamada khangalakli Lomi Singde integrated farming, processing and marketing of farm produces ki matangda wakhal pinanabagi pandamda Manipur Small Farmers Agribusiness Consortium amadi Krisi Vigyan Kendra Senapati anina punna sinduna training program ama pangthokre Senapati district ki hengbungda laiba KVK Senapati gi training hall da pangthokiba ngasigi thoramadu National Institute of Agriculture Marketing Jaipur gi meeting makhada pangthokibani Thoramadida KVK Senapati gi chairman Haukolet Kibjan Manipur Small Farmers Agribusiness Consortium gi project coordinator MS Khaidem KVK Senapati gi senior scientist Dr. N. Jyotsana amadi district asigi tongan tongan ba mafam kaya dagi lakpa longmi singna saruk yakhe Thoramaduga mari lainana KVK Senapati gi chairman Haukolet Kibjan na phongdokibada Senapati asi chingi district ama oibana longmi singna mahaimarong puthokna ba hotnabada khudongcha da kaya mayoknari maruina lambi thongi phibam phattaba khul kaya chahi khudingi mahaimarong kaya puthokpada khudongcha da kaya mayoknari maramasina ngasi pangthokliba training asina longmi singna thengnari ba khudongcha da kaya adu kharamakhay di kokhan bangam lagani haikhe Nakalamromda Manipur gi chingi district singdanga asi yamna pamna chanabasu chahi chuppadi phangdri maramasina nga asi chahi chuppa chaba yananaba nga yokpagi akhanaba thorang amasu lenga ki mari leinaba singna paikhat pinanaba how collet gibjana makhatana phongdokhi Water is life. Can anybody live without water? I don't think not only human being but animals, they require water. So water is one of the most important to be a good farmer. I do really want to encourage if there is a way or if anything I can do for the progressive farmer of Senapati district. So when we do farming, we have a product. That product is again, we have to go for marketing. For doing marketing, we have to do processing. When we do processing and value addition, the price is automatically increased. Instead of selling is a primary product. Training of key resource persons in effective teaching, learning and English at the higher secondary level for the state of Manipur Haibahiramdanga Sidagi Hauduna Tha Asimaki Kunmanga Fauba Numit Mangani Chupna Chathagadaba training program Hogdokre. Northeast Regional Institute of Education, National Council of Educational Research and Training Umiam Silong na Sinduna Lamfilda Laiba SCERT Office Pangthokiba Hugdokpagi Thoram Aduda Nerigi Program Coordinator Associate Professor English Satarupa Palit Dr. Surjit Ray Pandit Dindayal Upadhyay Adarsa Mahavidyalaya Koirejang Assam SCERT ki Joint Director Jim G. Tinguzam amasung SCERT ki Senior Finance Officer Natali Ningthokhongzam na DIAS member sing oina sarukyaki. This 5 days program is going to cover a lot of teaching methods. Maybe reading, maybe writing, maybe talking skill,
whatever the methods of the English requires, Madam, this 5 days is going to cover a lot. And Madam Palit has done the wonderful job of bringing a lot of, renowned resource persons. And in these 5 days, the resource persons are going to communicate with the trainees and let them know the technique of teaching, how to teach, how to write, how to, recite a poem. All these teaching techniques will be covered within this 5 days program. Meghalaya gi Jaintia Hill District ki Mukla Umlangsor dagi Doyen Suna Koba Miyoi ama hokiba October 13 gi nungthil pung 3 rom taba matamda Imphal West District ki Mantripukri da leba NRL pump manaktagi mafam khangdana chatkibadagi thiba khangdre Haidaba Miyoi asi chahi 63 sure fit mangamuk wangi kulei kuchuni Haidaba Miyoi asi kanagumana thengnabirabadi Manang Nagpo Police Station natraga phone number 700-539-3756 natraga 700-322-3714 da contact tawragnaba khanghalakli. Parso Assembly Constituency ki MLA AK Mirabai na multi broker prepaid trading center among asi Imphal gi Gambhir Singh shopping market ta hangtokre loinana Manipur gi financial awareness training center ama oiriba online share trading academy gi 13 suba foundation digi thoramsu pangtokre thoramadu da MLA AK Mirabai na lamdamasi gi lairik hairaba naharol Singh asi mama mapada depend tawraga hingbagi hainabi thadoktuna Maromdom lepchaba ngamnanaba hotnaba matam oire haina phongdokhi Thoramadu da Manipur University ki MEMS ki director Professor CH Ibohal su sarukyakhi ngasi ki prithvi ki chakhat labjen da challo me Japan na China na kari da magda ngasi labjen da yawai bano makoi de lei balam da lei bana haro singai ku people sing se khongle ba ta da sa padong na tawai honna ba da makoi mi ma ga yeng na te ba ado ekoi gi lamdam sidati like so hairaba naron singchina ne sagi ipat taraga tauraga ngasidi manki bagi sangche aduki mati wangkhala eba masiguba kaya singasidegi kansi haiba taraga di aikoi kuding makche isana isabu honajaba isana isabu lepchaba ngamnabi wakhalona se aikoi yamna darka oireba Manipur Lenga ki makhada leba Manipur Commission for Protection of Child Rights MCPCR na silaga child rights ki matangda nomogi oiba awareness program among ase Thobal district ki Hairok Higher Secondary School da pangthokre awareness program adugi technical session da CWC Imphal West ki chairperson advocate TH Raskishore na overview on child rights with emphasis on POCSO Act and JJ Act Haibehiramda aduga social scientist amasu oiriba IGNOU MU gi counselor Dhanabir Laistrom na right to education RTE Act and its significance Haibehiram asida marik chuma wafam sing thamnakhi Thoramadu MCPCR gi chairperson and Sumati Bala John Tree Thobal gi JTO A Anil Kumar Hairok Higher Secondary School gi principal L Jilana Presidium member sing oina saruk yaki bagal loinana Hairok ki tongan ba school singi mahairoi amadi oza kaya su saruk yaki All India Forward Bloc Manipur State Committee na Sinba Azad Hind Government ki Platinum Jubilee Observation gi ngasi lotion binumita Azad Hind Government and Indian Freedom Haibehiram asigi matangda state level seminar ama pangthokre Thoramadu Major Khulda Lairiba Manipur Press Club ta pangthokhibane Manipur University amadi tongan ba college singi Azad Singh Thoramadu da saruk yaduna Indian Freedom Struggle amadi India gi independence fangnana balambi da Subhas Chandra na lokiba thogdang na chingbugi matangda wafam kaya thamnaki akoi Mahatma Gandhi amachung Azad Hind Government ki Subhas Chandra Bose amadi atuba luchingba mayamna Laukiba India ki ningtam lauki wakhalon makoi contribution akoi ngasi count to changi loina makoi na pamjarabi ga Mahatma Gandhi na mangamiba Netaji Subhas Chandra na mangiba mang aduki sarkar pro people waiba downtrodden people singi phanabagi khanba sarkar adu ngasi waiba sarkar sina ona kainaba ma da chatiba se correction tawada Indian history Chhatra sing Naharon sing Haurai ben Naharon sing Shastra
इंडिया ने सी खंग चंगी लोइना आजाद हिंद गवर्नमेंट अमसुंग नेताजी कंट्रीब्यूशन से अखोई टेक्स्ट बुक तमदना स्टोरी दा हापना मसी इनौ नौना हाईलाइट तो इंडिया की मचू अहुम की फिराल अहान बोइना मोइरांगी कंगलादा पाइखिबगी हुमुद्रा मंगा सुबह प्लैटिनम जुबली अमदी सुभाष चंद्र बोस न प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ आजाद हिंद सेमखिबगी हुमुद्रा मंगा सुबह कुमोन थौरम ngasi मोइरांगी आईएनए होल्ड पांगथोखरे विद्या भारती शिक्षा विकास समिति मणिपुर न सिंधना पांगथोकपा थौरम अदुदा सुभाष चंद्र बोस की मसू थोकपा चंद्र कुमार बोस आरडी एंड पंचायती राज मिनिस्टर टीएस बिस्वाजित एजुकेशन मिनिस्टर टीएस राधेश्याम मोइरांगी एमएलए पी शरद चंद्र अमदी लमदम असिगे सिविल अमदी पुलिस की मकोक थोंबो ऑफिसर कयासु सरुक्याखि थौरम अदुगा मरी लेनन सुभाष चंद्र बोस की मसू थोकपा चंद्र कुमार बोस न फोंदोखिबदा ब्रिटिश की मायोक्ता निंग तमननब होटनबदा जात बिजात की वाफम लेतना अपुनबगी वाखलदा चंगसिनबनी अदुगुमना नुंगसिनना लेबाक असि येकनबसिंगदगी ngaktoknaba hotnasi haiki तो मेरा अनुरोध है मणिपुर सरकार केंद्रीय सरकार के पास कि आप स्कूल कॉलेज टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया जिन्होंने टेक्स्ट बुक लिखते हैं स्कूल कॉलेज में जो पढ़ाया जाता है इसमें आप मोइरांग के बारे में एक चैप्टर जरूर होना चाहिए। का कंट्रीब्यूशन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का कंट्रीब्यूशन आजादी का लड़ाई में बहुत महत्वपूर्ण है। नेताजी का आजादी फौज में काफी लोग हरियाणा पंजाब से थे तो बोलता नहीं उनको नॉर्थ इंडियन था बंगाली साउथ इंडियन नॉर्थ इंडियन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट का नहीं था। नेताजी भारतीय था। हम लोग सब भारतीय है और भारतीय भारत को आगे बढ़ा सकते हैं। इंडिया अमसुंग म्यांमार लेबाक अनिगी हुम्फु तरेट सुबह फील्ड लेवल ऑफिसर सिंगी ओइबा मिफम पांगथोखरे मीटिंग अमंग असि पांगथोखरे मिफम असि म्यांमार की टमू टाउन द लेबा चैम्बर ऑफ कॉमर्स की कॉन्फ्रेंस हॉल द पांगथोखिबने मिफम अदुदा इंडिया की माइकेदगी नार्कोटिक कंट्रोल ब्यूरो की एडिशनल डायरेक्टर राकेश चंद्र शुक्ला नार्कोटिक अफेयर्स एंड बॉर्डर की एसपी डब्ल्यू बासु टेक्नोपल डिस्ट्रिक्ट पुलिस की एसपी टीएस विक्रमजीत सिंह यावना ऑफिसर कयाना सरुक्याखे म्यांमार माइकेगी ओइना म्यांमार पुलिस की एसपी लेफ्टिनेंट कर्नल लिन नाइंग म्यांमार ड्रग एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट की कमांडर मेजर क्याओ शेन विन म्यांमार इमिग्रेशन डिपार्टमेंट की डेप्यूटी डायरेक्टर आंग म्योना सरुक्याखे मिफम अदुदा लेबाक अनिगी मरक्ता हौजिक कन्न चथरिबा ड्रग लोनबगी थबक थौरमसिंग थिंगननबा लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज सिंगना इन्फॉर्मेशन अमदी इंटेलिजेंस पिथोकपिशन तौबगी मतंगदा वारी सानखे मीटिंग अदुगा मरी लेनना नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के एडिशनल डायरेक्टर राकेश चंद्र शुक्लाना लेबाक अनि असिगी मरक्ता ड्रग ललोनबा सिंगना चथरिबा ड्रग की बिजनेस थिंगननबा एग्रीमेंट अमा यानखी हाइना फोंदोखे कक्चिंग डिस्ट्रिक्ट पुलिस की एसपी विक्टोरिया येंगखोंग की मीटिंग मखादा डिस्ट्रिक्ट पुलिस कक्चिंग नसिंदना पुलिस कमेमोरेशन डे 2019 की थौरम कक्चिंग डिस्ट्रिक्ट पुलिस हेडक्वार्टर्स द पांगथोखरे थौरम अदुदा कक्चिंग डिस्ट्रिक्ट पुलिस की एसपी विक्टोरिया येंगखोम एडिशनल एसपी लॉ एंड ऑर्डर लुखोमांग खोंगसाई एडिशनल एसपी ऑपरेशन नेप्रम नेत्रिजित यावना डिस्ट्रिक्ट अदुगी मकोक थोंगबा पुलिस ऑफिसर कया अमदी महिरोय कया सो सरुक्याखे जिरीबाम डिस्ट्रिक्ट पुलिस न सिंधुना जिरीबाम की बाउपराद लेबा डिस्ट्रिक्ट पुलिस स्टेशन की ग्राउंड पुलिस कमेमोरेशन डे पांगथोखरे थौरमदुदा लाइबक थिबा थोकदोक सिंह द लेखिद्रबा पुलिस पर्सनल सिंगी मफमदा लैसु कतुना इकाई खुमनबा उठखे अमसों तोंगान तोंगानबा लाइबक थिबा थोकदोक सिंह द लेखिद्रबा पुलिस पर्सनल एसआई योमनाम बुद्धि राइफलमैन गांगोम अमुयाइमा अमदी राइफलमैन थांगजम बिरजित की इमुंग मनुंगी मियोय सिंहदा जिरीबाम डिस्ट्रिक्ट पुलिस नमजब खुदोल पोट पीदुना इकाई खुमनब उठे थौरम अदुदा जिरीबाम की डेप्यूटी कमिश्नर मयांग लांगबम राजकुमार एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर एन बंकिम अध्यक्ष केएच जानकीसु सरुक्याखे जर्नी ऑफ पीस हाइब थीमदा लायंस क्लब ऑफ इम्फाल ग्रेटर न सिंधुना पांगथोकिबा पीस पोस्टर कॉन्टेस्ट मकोक मथंग तारबसिंगदा सेलगी मना यावना सर्टिफिकेट सिंग यंथोखरे लायंस इंटरनेशनल पीस पोस्टर की सरुक अमा ओइना ngarang सेक्रेड हार्ट हायर सेकेंडरी स्कूल दा पांगथोकिबा
Peace Poster Contest aduda inkhalakliba mahiroi singda creativity hengal hananabagi pandamda pangthokpani hairi. Housing Asinomagi Sanabagi Pauda. Kuntramanga Suba N Hazari Amadi Dr. N Tombi State Polo Tournament Ngasisu Makhatana Sanari. Polo Tournament Asigi Ngasi Sanakiba Anisuba Madsta X Polo Club Wangkhaina KMM Riding School Team Bibu Panzal Taranipan Anida Yamna Laksana Maitiba Pikibaga Luinana. Ahum Suba Madstasu Chinkai Hunba Polo Club na Imphal Riding Polo Club Yamna Lakchana Panzal Taramapan Anida Maitiba Piki. Ngasi sanakiba polo tournament asigi mari suba matchta Khurai Polo Club na Sagolban Apunban Naharol Polo Timbu Panzal Nipan Anida Maitiba Pibangam Ki. Manipur Horse Riding and Polo Association gi mityeng makhada ngarang dagi sanaba hokiba polo tournament asada Manipur gi tongan ba mafam singdagi lakpa polo team kuntra mari na sarukyari. Hayeng makhataba match ani sanaragani. Salaitaret Kangkhut Wangoina Humpumari Suba Sir Churachan Singh KCSI CBE Memorial League Kam Knockout Kang Tournament ki final changkre. Ngasi Prisum Thong Oinam Lerak Telaiba Ireima Kangkhut ki Kangsang da Sanakiba Kang Tournament asigi ahan the semi-final aduda Salaitaret Kangkhut Wangoina Panzal Kun aduga Teka Timbi Pishum Nasu Panzal Kun Chanbadagi. Kang tournament asigi chana pathap ki matungina tie break sanabada Salaitaret Kangkhut Wangoina Panzal ahum aduga Teka Timbi Prisumna Panzal amakhak chanbadagi match asi Salaitaret Kangkhut Wangoina Teka Timbi Prisumbu Panzal anida maitiba piramlaga tournament asigi final changbangam ki. Manipur gi puwariga sago naduna laklaba kang masana asibu lamdam asigi laihau da lepa naidana sananaba honazariba Manipur Kang Association ki mityeng makhada Teka Kangkhut Pishumna Sinduna Prisum Thong Oinam Lekai gi Iraima Kang Sangda Chatharakliba Kang Tournament asigi hayeng anisuba semi-final match sanaragani. Taratret Suba Hill District Badminton Championship 2019 da saruk yanabagi damak Churachandpur District Team Tamenglong gi damak khongsan kre. Hill District Badminton Association Manipur na sinduna October 23 dagi 15 fauba Tamenglongi Indoor Stadium da chathagadoriba championship asida saruk yanabagidama sanaroi nipuna saba Churachandpur District Team adu ngasi ayuk pung 8 taba matamda CDBA amadi HDBAM gi Vice President Muanna Churachandpur District ki Hyangtam Lamkadagi lamthakibani. India da ahan boyna Goa da pangthokpa Ironman 70.3 triathlon da India Army da thabak toba Manipur macha Vishorjit Singh Saikhomna makokta duna puari semkre. Triathlon event asi sunglep leptana kilometer ama dasmik mapan iroiraga kilometer marfudrana cycle thauraba matungda khongna kilometer kunmathoi chenduna hana yoba tanabagi event ni. Event asida Vishorjit na punna pung mariga minute nifunithoi second nifumari da pantungpham yauduna malem gi tongan balebak singdagi lakpa masamau pharaba competitor singbu maitiba piduna puari semkibani. Mapan Suba Kangzam Karnajit Memorial Second Division Football League da SFC Tera Krazam Leirak Maipakre. Imphal West District Football Association ki mityeng makhada YWC Malom na Sindh na Chatharagliba Football League asigi ngasi YWC Malom gi sanabung da sanakiba Mapan Suba League da SFC Tera Krazam Leirak ki sanaroi Y Monas na match ki ani amadi yangkhaini thoi suba minute sing da panzal ani aduga pausing thang nasu match ki yangkhai manga suba minute panzal amaga chanduna Sipa Awang Sekmaibu Panzil Ahum Amada Maitiba Pibangam Ki. Match asida Maiti Horaba Sipa Awang Sekmai gi Amatangaraba Panziladuna El Ningthobana match ki Humbudra Taruk Suba Minute Chanki.
अरब बुलेटिन से हेडलाइंस नाम थमजरी यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट होम अफेयर्स किशन रेड्डी ngasi numit ni gi khongchata imphal da thunglakre naga solution gi matang da pawmi sing nangbo wahang gi pawkhum piu yakidre नागा पीस टॉक्स की वारोशन लाखुदा मणिपुर अमदी मणिपुरी सिंह की इंटरेस्ट सोप यारोई हाइना मणिपुर कांग्रेस कमिटी एमपीसीसी की माइकेदगी अमुहना मखोई की ओइब फिरेप खंगलकले इंडो नागा पीस टॉक की वारोसल न मणिपुर की अपुनबगी सक्तम दा अकाइबा यावरकलबदी थेंगननबा मणिपुर की लुप सिंह पुनसिंदना कोऑर्डिनेटिंग कमिटी ऑन मणिपुर इंटीग्रिटी कोकोमी कौब कमिटी अमा सेमख्रे इंडो नागा पीस टॉक की वारोसल की मतम योगसिलकपग लोइनना पामदब थौदोक थोक्तनबा नागालैंड की चीफ सेक्रेटरी ना स्टेट अदु की डीसी अमदी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर सिंह ऑफिस तगी हेंतोक्तनबा याथंग तौख्रे लेबा असिदा अहान बोइना मणिपुर दा क्लास 3 की एनवायरनमेंट स्टडीज की लाइरिकपुर कॉमिक बुक ओइना एजुकेशन मिनिस्टर टी हिस राधेश्याम ना लॉन्च तौख्रे FCI की गोदाउन थबक सूरीब सिन्मी सिंह की खुरसुमल हेंगटपियो हाइदना वाकटपा लाखपदा डेप्यूटी जनरल मैनेजर आर ना नोंगमई कापख्रे नुपी खोंजंगलोई अमा सोखले अमसंग उमंगलाई हराउबगी मतंग द चाही असगी मेरा मिफम पांगथोखरे उमंगलाई हराउबदा अहोब साउंड सिस्टम सिंह सिजनबगी चनबी थादोपियो हाइना मैदिंगु लेसेम बसना जाउबना फोंगदोरखे मतंग साइज बुलेटिन असी लोइसनजरे मणिपुर अमसुंग मालिम के तोंगान तोंगान मफम सिंह द थोकलिबा इपाउ सिंह गिदमा इंपैक्ट न्यूज मिटिंग तादन लेबियो